Shubor nakaslem jong udongsan hima. Uba penchangan NCM ubadai Deputy Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council, haka sengiwan jurep yaka KHADC mau kerwat branch, haka handle tarik ujemang arja arpusau, ulayat hu halor ke jingbom yok syu ban pentre yaka parking lot, kam shopping complex hapo yo mau kerwan, balawan bu mau nongrim da mau uhi ha usnam arja khat handriu, kadau kalong banakaliang kesankur ke badai pet yaka yo mau kerwat, kam shimana penbiang yaki kot dan kam, namar ke jingbom ya sngut hu jingmut, bat kajing penslam palat jong ka sankur ya kan ka skim la sha penduk no bat la ra no shawai pat ki jaka ki babiang namar kata ban penyok biang ya ka market complex hamau kerwan kalong ka badan kam nak benta ki pat ba nong shong yo kumju ya ka sankur bat ya ka district council nak liang deputy chief executive member ka district council uba penshangan sim ulaong ya mentang imra ban tip langi don pisa na em ban penyok biang ya ka market complex hapo yo mau kerwan kumban syupan kan mau bahaka arpau tarik unai wing arajar khat handriu uba penchangan NCM ubade chief executive member haka to kapor ula pli ya umau nongrim jong ka parking lot kam shopping complex hayau mau kerwan kabalamang tingka haduk kumba arklur san phwei lak tingka lingba ka special plan assistance scheme kabawan lingba ka scheme jong ka sarkar kmi handrei nakadau jong ka jingbom smuthu jingmut kanika scheme kala shudu eino ki maunorim bayadai bat ke market amau korbat ngarabi sutu bah ki jinglong ya bat kendau bat siap hangne ki fair ki don ki tu ki bagi ong ki kendau san kur te kajingnya tungku hangne yang tai kajing bom ya bet ya biang te kata ka hatu por ka penlong bahkan simpor no to skim bat bagin haban rano sewi le sing la badong no maka don kajing bom ya bet ya biang bah hapo kasan kur kaditang nak kata kadau. Syong haga pisah, ladang iyo kampun ke pisah lihat saya kan jenderal itnat sibun ladang idon iya ka. Market kompleks ha ini mau kawan. Amar kan ni kan yarap sibun be tang ya ki nongwan iyo. Mereka nak bentar revenue ya ke council. Bar kunjuk ru nak benta ki try kendo kata jaga. Tang ilong interest tang baka syong jingdon pisah jong ka council kat kumbo jingyo nanti na ministry.